Reka dusome mu Baheburayo tudakize. Acha tusome katika nyaraka Waebrania. Abaheburayo 10:10. Waraka wa Waebrania 10:10. Sura ni 10 na mstari wa 10. Ko ushaka kwimana niko kwatumye kwezwa. Tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watangiwe gusa ngo bibe bihamije iteka. Amen. Kwa kuwa Yesu Kristo alitimiza matakwa ya Mungu, sisi tu natakaswa dhambi zetu kwa ile dhabihu ya mwili wake aliyotoa mara moja tu ikatosha. Amen. Nukuramukanya Salamu kandi ngamukabye wa Kristo na salamu ya Wakristo itandukana ya Yesu ni tofauti na ya ulimwengu. Maria yabonye na Elizabeth. Maria aliona Elizabeth kusura alipomtembelea, bakiramukanya usaba kuoberana, waliposalimiana na kukumbatiana. Mwana wali mwanga wa Elizabeth akaruka. Mtoto aliyekuwa tumboni mwa Elizabeth akaanza kucheza, akafunuliwa. Aravuga ngo weseta uyu mugisha aya mahirwe no yakeshande kuba betewe na nyina w'umwami. Baraka hii inaweza itoa wapi kwa kuwa nimetembelewa na mama wa mfalme wangu? Elizabeth abasha gutahura kuko Maria umuntu afite munda aruma. Elizabeth akafunuliwa, akaona mtoto yuko ndani ya tumbo ya Maria ni mfalme. Ukuka mwenda kukabira bena. Salamu ya watakatifu ibagezeza cyane. Ni mzuri sana. Kandi ngemu ya bena na ngemu na toleo la watakatifu tunasema hivyo. Biratandukanye no kukuzugura ibiryo uyu munsi bwa Afrika. Ni tofauti na ile msaada anaweza letewa ya chakula na ile. Ukingiri biba bifite ubuzima bwa none. Hili na uhai wa leo na uhai wa milele. Amen. Amen. Isoma jambo ry'Imana turaganira ubushake bw'Imana. Tumesoma neno, tutazungumzia kuhusu lengo la Mungu. Buri muntu bujagira ubushake bwe ku giti cyiwe. Kila mtu ana mwelekeo ama lengo. Kuba Nairobi nuko mwabishaka kuko muzaba Nairobi. Kuishi Nairobi ni kama umetaka kuishi. Iyo mutaka kushaka bese ntabwo hamungependa kuishi mahali hapa hamweza abashi aho yakiyatuka. Kila mtu angekaa nafasi ariko kubera gushaka kuza, lakini kwa kupenda kukuza akujemo uyuzura, ulijihisi na ukapenda, ushaka amafaranga ubonye tiketi, ukatafuta pesa na ukapata tiketi, uraza utazi Nairobi urakumazoba muri Nairobi, ukakuja hauko unajua vile utaishi, lakini pesa ukakujemo ile mapenzi ambayo ilikufanya wagomba kukutura Nairobi na nubura hapo, hiyo tu ilibidi na uishi Nairobi. Ushake bw'Imana kuri twebwe, upendo wa Mungu ama lengo la Mungu kwa sisi ni bugari kurutuko twabasha kubitekereza, ni mkubwa sana kuliko mafikira ya wanadamu. Imana yakunze umuntu, Mungu alimpenda mwanadamu kumurikisha ibyaremwe byose uko bingana, kupita viumbe vyote vya ulimwengu. Kubera ko Imana ni urukundo, kwa sababu Mungu ni upendo, iravuga ngo rekiremo umuntu, ikasema hata iumbe mtu izawezi ngo rukundo ifite imurumwohereze cyangwa umusambarizi ngo rukundo ifite, ili imupee upendo wake. Imana igira umushinga ukomeye, Mungu akaandaa business yake. Iravuga ngo rekiremo umuntu imushire muri Edeni, akaumba mwanadamu na amweke kwa shamba la Edeni. Irangije kumushira muri Edeni, ilipomaliza kumweka kandi mushira muri Edeni yamuteguriye ibintu byose biguhagije. Ilipomaliza kumweka na Mungu alikuwa ameandaa kila kitu. Kuko muri Edeni yari ibintu byose bikwiriye umwana Mungu. Katika shamba la Edeni kulikuwa kila kitu ambacho kinastahili kwa maisha ya mwanadamu. Mugitondo kandi mugoroba yagendera umuntu buri munsi. Asubuhi na jioni ikitembelea mwanadamu hata muwafutse. Ainamuuliza akaganira, yari mubwiza butangaje. Ilikuwa kwa utukufu wa Mungu. Kuko Adamu ni wowe waje kwita ibintu byose amazina. Adamu ndiye aliita kila kiumbe majina. Avuga ngo iyi ni ihene Imana nayo ikavuga uko nyine wavuze. Adamu akisema hii ni mbuzi na Mungu anakubali. Ukuvuga ngo Adamu yari afite ishusho ya Kristo. Adamu alikuwa na sura yarasa
n'Imana barabana alikuwa anafanana na sura ya Mungu. ariko umunsi wese Satani kubera ko ari umwanzi, Lakini siku moja adui shetani yamubeshya gushuka ikamdanganya akamtoa kwa utukufu wa Mungu. yamubwira ngo Kamwambia hari icyo ukora kugira ngo use n'Imana, kuna kitu ambacho unaweza tenda ili ufanane na Mungu. ariko umuntu aribesha akora icyo Imana yamubujije, igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Mtu akadanganyika na akakubali kutenda yale Mungu alikuwa amemkataza, arangije umuntu aba arapfuye, hapo mwanadamu akafariki, abatandukanye n'Imana, akategana na usabanje utukufu niwe n'Imana kwa bwishize. kuendelea kwa Mungu ikasimama. ariko kubera ko Imana ari umuhanga kandi ari urukundo, Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo, kandi yabiteguye kera isi n'ijuru bitarabaho, alikuwa ameandaa kabla ulimwengu na dunia kuumbwa na iravuga nabii. ko umwana w'umuntu nateguye kuva kera atangura gutakaza. Mungu akasema mwanadamu ambaye nimeandaa kabla mbingu na dunia kuumbwa siwezi mwachilia. Amen. Amen. Imana ntiyakundana guferinda, Mungu hakupenda mradi yake ife, kubera ko ari urukundo kandi ari umunyembaraga. kwa sababu Mungu ni upendo na ni mwenye nguvu. Izana umwana wa Yesu Kristo, Ikamleta mwanawe pekee Yesu Kristo, itanga Yesu Kristo akamtoa Yesu Kristo kugira ngo yongere agarure ubwiza bw'uyu muntu bwatakaye, ili arudishe ile utukufu wa mwanadamu ambaye umepotea, aho Satani yamushize, imeondoe mahali yongere kandi amwegere aho umuntu umwe, ili amkaribie wawe mtu mmoja. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Itanga Kristo, Akamtoa Kristo, Kristo yemera kuca bugufi. Kristo akanyenyekea. Musa yabwiye Imana, Siku moja Musa alimwambia Mungu, tumekura tuganira buri munsi tuzatuganira, akawa kila siku tunaongea kila siku, ariko ndashaka kukubona. Musa akamwambia nahitaji kukuona Mungu, kurebesha amaso n'umutuzo, nione macho kwa macho. Mungu akamwambia Musa, wewe ni mwanadamu kinono na safari. ariko kubera ko Musa yabikenera kumugenda nzabushira mu bisate by'amabuye, Lakini kwa sababu Musa alikuwa anajihisi kuona Mungu, akamwambia kugira neza kwanje, nitakuweka hapo katikati ya mawe, utaona, utaniona. Musa Imana umukorera icyo gikorwa, Musa Mungu akamtendea kitendo hicho. ashite mu Abanyisirayeli bose bakazavuga ngo ngira Mungu kuraka kwabanye kuturakura mu maso tukanirwa kureba. Alipofika kwa umati wa taifa la Israeli wakashangaa sana kuona utukufu wa Mungu. Imana itabashaka kuza mubize kuhumana bwayo ngo tubaje kukwegera kuyegera. Mungu hangekuja na utukufu wake hatungeweza kuyaciye bugufi, lakini alinyenyekea, ica muri Mariya, ikapitia kwa avuka nk'umuntu, akazaliwa kama kugira ngo mwanadamu abashe kuganira n'umuntu, ili aongee na mwanadamu, abashe kumugarura mu bwiza ili amrejeshe kwa utukufu yari ariko kuva kera. mahali alikuwa. Rero havuze neza ngo gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Kumesema vizuri, kwa kutaka kwa Mungu ndio tumetakasika. Nukuvuga ngo ubushake bwa Kristo niko bwatumye twezwa tuba abana ba. Mapenzi ya Mungu ndio imefanya sisi tutakasika. Kandi nta kindi twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Hatukutakaswa na kitu chochote ila damu ya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yadukuye mu bisate by'amaraso ye. Neno linasema imetuondoa katika uchungu wa kifo cha Ababyeyi bo bazi uburibwe bw'ibise. Wamama ndio wanajua uchungu wa kuzaa mtoto. Ariko Yesu yadukuye muri ibyo bise. Lakini kwa uchungu huu wa kuzaa ndio Yesu ukomeye uremereye cyane, na akafa kifo mauti, uruvugo kwa musaraba, kifo cha msalabani, kugira ngo ubasha kwakira ibyo ngibyo Yesu yakiyemo, ili kila mwamini ubasha kwizera icyo gikorwa Yesu yabashe kujyamo, ili kila mwamini abashe kubona ubugingo, ili kila mtu aaminie huyo apate uzima milele. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ubushake bw'Imana kwa kugira ngo tubane naye. Mapenzi ya Mungu ilikuwa tuishi na yeye. Amen. Amen. Mwezi manitoyo. Haleluya. Haleluya. Ubushake bw'Imana ni kutubana nayo, nuko umugambi wa Satani kwa gutandukanya Imana n'umwana w'umuntu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa tukae na yeye, Imana ni kubana naye. lakini shetani alikuwa analenga. Kandi Yesu yaraje dukura muri uwo mwijima. Yesu akakuja akatutoa kwenye hiyo giza mu muco, akatuingiza kwenye nuru. Ubu nyine turi kumwe na Yesu mu buryo bw'umwuka. Ni kusema leo hii tumesimama
mbinguni kwa njia ya Roho. nuko ku mibiri bigaragara kuko turi hano. Hata katika mili tunaonekana. Ariko Yesu umunsi yapfuye natwe twarapfuye. Wakati Yesu alikufa alipofuka aratuzamura tujana mu bwami. Akatupaa tukaenda naye mbinguni. Amen. Amen. Aliweza data nikakubia. Una ndugu nilikuambia siku moja. Ndio matabu tuzatu mamata yika kubera kuko ukayashaka kuduza mata. Hatukunywi maziwa kwa sababu ng'ombe imependa kutupea maziwa. Uzose ntaho soka abantu twese twatuzika. Sisi sote ni wafugaji. Mboga zitobasha kusomeka no kusomeka. Ile ng'ombe yenye haijazaa hawezi kamua maziwa. Haikubali. Akikiwa zaidi lakini ng'ombe ikizaa izayemerera bugufi inakubali inanyenyekea, ikemera gusohorwa, inakubali kufungwa kamba, amara tukaikama na tunakamua maziwa, amata tukayanywa, tunatoa maziwa na tunakunywa mazi kubera kuko tukirimo mazi kugira amata pi. Si kupenda kwa ng'ombe, ahubwo ni nyana ya isikiri babazi, lakini hiyo ni mapenzi ya mtoto wake. Bali kavumera ikemera kuko tubasha kwika, kunakubali mtoto wake. Ukuvuga Imana Mungu naye pia iwanyu mwana wa Yesu Kristo yakorewe, ona mtoto wake Yesu Kristo yale yasekuka mu muteguzi nagukuru, na tusema mteguzi nakupenda kubera umwana wanyu mibabaro yaciyemo, kwa sababu ya uchungu mtoto wake amepitia, kubera gahinda ku umwana wayo yaciyemo, kwa sababu ya machungu ambayo amepitia, ikareba tisi turebera tizakurebera mu mwana izi kurebera muri Kristo kusikabona ngo umwana wawe. Hakuna mahali pengine Mungu anakuandalia isipokuwa ndani ya Kristo. Kuko hirya ya Kristo, kando ya Kristo ntaburiho wewe hawezi ishi. Ariko tahagaza turebera marasi, lakini hakuna mahali pengine anatuangalia katika damu ya Yesu, na anasema nakusamehe wewe mtoto wako. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Daudi yigeze gukosha kandi nibisanzwe. Kuna siku Daudi alimwasi. Kuna siku Daudi aliasi Mungu akaanza kuhesabu taifa. Kuhesabu taifa sio dhambi, kuhesabu lakini siku moja Mungu akamwambia hicho kitendo haistahili. Mwana wa kukulinda ukamara miezi 3 utari mu mtoto wako kukulinda miezi 3 nawe ugateza mugiga ibihumbi 3 bigakabya ni walaani kwa ugonjwa mgonjeke magonjwa ari kutekereza guharura gusaba abantu gusaba fikiria kuhesabu tu watu kitu ya kawaida. Ni ukuvuga ngo Imana igatanga Kristo, Mungu hangetoa Kristo, mbingu hatungeingia, ariko tuzoja mbere kubera umwana wayo, lakini mbingu tutaingia kwa sababu anatoa yatulebe muri Kristo Yesu. La Mungu akituangalia katika upande wa Yesu kwanza kuyaza tuone turabana ba, yeye anatukubali, anatufanya watoto wake. Ni ukuvuga ngo Abanyesirayeli batanga igitambo, ni kusema Israeli ilikuwa ikitoa zabibu kuko kwa mwe kuja kakurambika kuiende cyangwa kushika mkono kwa kichwa cha mbuzi ama kondoo, yarangiza itaziwa mikimu kabikana kuya ene, na dhambi zake zinahama zinaingia kwa kondoo ama mbuzi wanachinja. Ni ukuvuga ngo izaba Kristo nicho gikorwa yaje gukora, inasemekana Kristo ni hivyo, hiyo ndio yaje kufuata ibyaha zanjye n'ibyawe n'ibindi wese, dhambi zangu na zako na uzao akabeba, arabijana akabeba, abihurukana ku musaraba, akabeba mpaka aravuga ngo byose birarangiye, akasema yote imekwisha. Amen. Amen. Yesu tacha yakoze, Yesu hakuna dhambi ametenda, imyaka yiwe yose yakoze mwisi, miaka ya kuishi kwake tacha yigeze gukora, hakutenda dhambi, ariko yahindukira, lakini amegeuka mwenye dhambi kwa ajili yangu. Amen. Amen. Nubagara kubona kumanda mwana w'Imana. Yohana alipofunuliwa akaona kweli huyu mwana wa Mungu. Nukuvuga ngo iyo twize ito gikorwa Yesu adukoreye, inamaanisha tukiamini kitendo hicho tunadufite amahoro ku Mana, tunayo amani kwa Mungu. Ijambo ry'Imana rituzaze. Neno. Amen.